Još dolje. Puca mi to. Još malo dolje, ja ću ti reći kad je. Još. Može? Još. Evo, danas ćemo se upoznati sa novom klasom mrtvog Okej, stani. Znači tu negdje od 3 metra iza, od tud mogu loviti ton. Aha, od tu otprilike. Da. Okay. Znači Dobro, tu će idem se gore još lagano. jedan. Da, molim te. A, počeo si ga loviti tamo, ha? Da, jednostavno puca predaviti. Dobro, okej. Otprilike... Tu i loviš još? Još malo gore, još metar. Tu? Da. Dobro, samo nas okrene. Aha. Branko, te smeta moja sjena možda? Ne, neće mi. Dobro, neće ići prebrzo, dobro? Da. Znači još 3 metra dolje i, Okej, može. i onda lagano. Može. Evo, ide. Evo, danas ćemo se upoznati sa novom klasom MTV bicikla, brdskog bicikla koji ima kotače 29 solne. Evo, možete vidjeti iz daljine, razlika je očigledna. To je novi trend u brdskom biciklizmu. Od prije 2-3 godine se počelo uvoziti i sad se uvode polemike koliko je dobar i za šta je dobar. Evo, možeš se krenuti, ajmo. Možeš ići opet isto prema odozgola, tu prema meni. Pa prema gore. Isti tekst i... Da, isti tekst. Ajmo, tu se okreni odmah. Evo, ide. Može, ide. Evo, danas ćemo se upoznati sa novom klasom brdskog bicikla, takozvana 29-ka. Kao što sama riječ kaže, razlika je od standardnog mountain bajka u većim kotačima, koji bi trebali dati prednost u vožnji na terenu. Reci, cijelo vrijeme pričam, ili? Dobro, mislim da ćeš mi obići ovako. Čekaj, ajde daj mi reci, reci mi To mi je okej, idemo to još jedan. Idemo. Okej, ide. Ide. Evo, danas ćemo se upoznati sa novom klasom brdskog bicikla, takozvani 29 ili 29-ke. Kao što sama riječ kaže, razlika od klasičnog bicikla je u veličini kotača. Šta kažeš? Super. A gdje si mislio skočiti? Evo, ovako se može. Može